Salibonani bantwana benkosi, liyabingelelwa ngelihle igama lomfeli wethu Jesu ozayo masinyane. Siyabonga bathandekayo uThixo wamazulu osigcinileyo, wasilondoloza, wasivikela kwaze kwafika sona lesi sikhathi singabaphilayo. Ngoba phela kasizilaleli futhi kasizivukeli, kasiziphileli, kodwa konke kusemuseni wakhe. Kungenxa yemfihlakalo yesiphambano, umhlatshelo kaJesu okungawo umhlaba lezoni lokhe kukhona kuze kube lamhlanje. Haleluya. Nxa singena enkonzweni yelizwi, kasibeni lelizwi lomthandazo. Babo ingcwele okhona ngikhaya ezulwini, babo sithandayo siyabonga. Musa lothando lwakho olumangalisayo, olusibekezelelayo, sinikeza amathuba ukuze angafi ophendukayo. Siyazehlisa Nkosi othandekayo, sihlambulule konke ukungalungi kwethu. Sinikeze Nkosi othandekayo ingqondo ezintsha, ingqondo zakomoya, eziyizo ezikwazi ukuzwisisa zikubambe kwakomoya. Ngenxa elihle igama lomfeli wethu Jesu siyakhuleka, amen. Lizakhumbula bathandekayo ukuthi sisencwadini kaRomans, Romans chapter 3, ngaphansi kwetheme ethi yona Christ our righteousness, uKristu ukulunga kwethu. Ngakutshela ngathi mangikunxusa ngikunxusela kuJesu, ngikunxusela enkonzweni yokuphumula, ngikunxusele ekukhululweni nguJesu. Ungahamba uyefunda iBhayibheli lakho kuGenesis chapter 1. uNkulunkulu simthole dala from day 1 up to day 6 eyedwa. uAdam loEva badalwa ngosuku lwesi-6 ekugcineni kwalo. So bathi befika emhlabeni, bafika uNkulunkulu esekudale waqeda. So usuku lwakuqala luka-Adam loEva bafikela ukuphumula emhlabeni bengakasebenzi lutho, bengakayenzi lutho. So thina abantu sonke sadalela ukuphumula bathandekayo. So God started by working, then he rested. But uAdam loEva baqala ngokuphumula bengakasebenzi. They started by resting, bengakayenzi lutho. So uNkulunkulu wadale yedwa bathandekayo, waqede yedwa. Thina sathi sifike emhlabeni sathola konke kukhona, asizange sancedisa ngalutho, kodwa sathola into yonke ihleli endaweni yayo iphelele. Safika nje saphumula, sibuka, sithokoza umsebenzi kaNkulunkulu owawuqedwe nguye eyedwa. Even umhlaba usuwile, uwele esonweni, icebo lalethwa uNkulunkulu eyedwa. uJesu wahamba indlela yona leyi eyesono eyedwa, ethwele isono sami lesono sakho eyedwa uJesu. Thina sifihliwe kuye, wayalenga esiphambanweni uJesu, wafa uJesu, wavuka uJesu, wathi kuphelile uJesu esinqoba isono. Sina bathandekayo sibizele ukuzophumula. That's why uJesu esithi yena kithi izoni, uthina ozani kimi lina lonke elikhatheleyo lelisindiweyo, mina ngiza kuliphumuza. Ungahamba uyefunda ichapter kaMatthew chapter 11, uJesu wayekhuluma labaFarisi, labaSadusi, amaJews, abantu ababefundiseni ukuthi kukhona abangakwenza ukuze basindiswe. Therefore babesebenza nzima ukuze bathole usindiso njengeholo labo. Kodwa uJesu uyabatshela ukuthi ngiyakwazi ukuthi selikhathele, kudala lisebenza, kodwa mina ngiyalibiza, wozani kimi lizophumula. Haleluya. Ungafunda kwelinye ilanga uJesu wavakatshela eBethani, emzini kaMartha loMary loLazarus. iBhayibheli ungayifunda ithi uJesu mayefika bamamukela uJesu. uMary wathi uJesu ehlala phansi wahle wahlala enyaweni zikaJesu. Kodwa uMartha waqalisa ukudidizela, waba busy ekitchen ezama ukulungisa okwakulungiswa ngaleso sikhathi. Kuthi sezimqaka khona ngale kitchen, uMartha watshiya izinto zonke, wabuya wakhuluma kuJesu, wathi kathi wena Jesu awukhathali yini ukuthi udadewethu ungithiyile? Mina ngisebenza nzima ngingedwa. Yabona uJesu mayephendula uMartha, uthi Martha, weMartha lo, ukhathazeka ngezinto eziningi, kodwa udadewenu uMary ukhethile isabelo esihle angayikusa mukamuntu. Zwana la bathandekayo,
uJesu bathandekayo kakhathazeki ngezinto eziningi kithi, ufuna samukele into eyodwa, ukuvuma asisindise siphumule enyaweni zakhe. So sibizelwe ukuzophumula enyaweni zikaJesu. Haleluya. Asikeni sihambeni ebhukwini likaRomans lapho esikhona. Izolo sibheke uverse 22 kaRomans chapter 3. Uthi uPaul ukulunga lokhu okuvela kuNkulunkulu kufika kubo bonke abakholwa kuJesu Kristu. Akula mehluko phakathi komJuda lowezizwe. AbaseRoma chapter 3 iverse ngelika 22. Ngikutshelile ngathi mina ukulunga lokho okuvela kuNkulunkulu sikwamukela ngokukholwa bathandekayo. Ukulunga sikuzuza ngokukholwa kuphela, through faith alone. Hathi ukukholwa lemisebenzi, not faith plus works, kodwa ngokukholwa kuphela, ukukholwa okusebenzayo. Faith that is effective, faith that works by love, ukukholwa okusebenza ngothando. Ngamanye amazwi, ukukholwa kungaba semuntwini kuyasebenza. Genuine repentance, genuine justification by faith always produces good works. Nxa singakholwa kuJesu, samukele ukukholwa kukaJesu, imisebenzi iyavela, izithelo zokukholwa okusebenza ngothando. That's why sikubizele ekukholweni, sikubizela kuJesu, ngoba siyakwazi ukuthi uJesu angasindisi soni, akatsho ukuthi wena soni sengikusindisele, hamba uyesebenza, hamba uyethela izithelo. Kodwa uJesu angasindisi soni, uyakha phakathi kwesoni abesephila impilo engcwele, impilo engelasono. Haleluya. So thina bathandekayo kasizenzeli izinto, kodwa senze nguJesu ophila phakathi kwethu. That's why uPaul esithina ngibethelwe kanye loKristu. Kakuseyimi ophilayo, kodwa nguKristu ophila phakathi kwami. Kulabanye abantu abalengozi abacabanga ukuthi nxa sifundisa i-righteousness by faith, nxa sichumayela i-righteousness by faith, silulaza umthetho kaNkulunkulu, sithi abantu abahambe bayebhukuda esonweni baphile umathanda ngoba sisindiswa ngomusa. This is not cheap grace bathandekayo. Sichumayela uJesu okhulula abantu esonweni, ohlukanisa isoni lesono. uJesu okhululayo asovangeli lezigqili leli, livangeli labakhululiweyo elikhululayo. So bathandekayo, nxa sikunxusela evangelini lomusa, sikunxusele enkululekweni ukuthi uzokwehlukaniswa lesono. Vele umuntu kakhona ukuthi isono eyedwa, ngoba umuntu emvelweni yakhe isigqila sesono. Abantu bonke babona begangile khona lapho, ayisikuthi ukuganga khona lokho bayakufuna, labo kabakufuni, kodwa bayenziwa benze isono ngoba bagqilazwe yiso. So thina mase kunxusela kuJesu, sikunxusela ukuthi uJesu azokukhulula emandleni yesono, lawo akwenzisa izinto ezinyanyisayo, izinto zobunyama, izinto zamanyala. uJesu uyakhona ukukhulula umuntu amehlukanise lesono. So le ivangeli lenkululeko elihlukanisa umuntu lesono. Lokhu kwenzakala kuphela ngokukholwa kuKristu Jesu. Haleluya. So namhlanje bathandekayo, sizobheka uverse 23 kaRomans chapter 3. uPaul uyaqhubeka uthi akula mehluko phakathi kwamaJuda labezizwe. Verse 23, ngoba bonke bonile njalo bayasilela enkazimulweni kaNkulunkulu. AbaseRoma 3 verse 23, uPaul uthi bonke bonile, all have sinned. Ibala elithi sin ku-original language ngesiGriki, ngolimi iBhayibheli yabhalwa ngalo, litsho ukuthi missing the mark, hamartia. Ngamanye amazwi, ibala elithi isono litsho ukusilela enkazimulweni kaNkulunkulu. Kulento ebaluleke kakhulu bathandekayo engifuna siyibambe kuleli verse. iBhayibheli ikhuluma ngento ezimbili kuverse 23 kaRomans chapter 3. iBhayibheli lithi all have sinned. Ibala lithi sinned
leli liku-past tense. Ngamanye amazwi iBhayibhili lithi bonke bawona. Akusiyo into yakhathesi le bathandekayo, yinto eyenzeka kanye kudala le kubo bonke abantu. All have sinned. Omunye angabuza ukuthi bonke bawona nini lapho. uPaul uyaphendula umbuzo kuRomans chapter 5, kodwa sizoyibheka phambili le ngoba vele sisebhukwini labaseRoma. Okwamanje ngizokuhlephunyela nje kuyiphisanyana la ukuba uRomans chapter 5 verse ngelika-12 ithi ngakho-ke njengalokhu isono sangena emhlabeni ngomuntu oyedwa, lokufa ngesono, njalo ngale indlela ukufa kwafika ebantwini bonke ngoba bonke bona. Ukufa kwafika kubo bonke ngoba bonke bona. Ngifuna ubambe lokho. iBhayibhili likhuluma ngenhlupho ezimbili. Lithi bonke abantu futhi bayasilela enkazimulweni kaNkulunkulu phezu kokona abakwenza beku-Adamu. Futhi bayasilela enkazimulweni kaNkulunkulu. Ngamanye amazwi asonanga ku-Adamu kuphela kwaphelela khonapho, kodwa lakhathesi siyaqhubeka sisonwa. Kodwa mfuna uyibambe lapha ngoba okunye yimatter, okunye ngama-symptoms of the matter. Ukona kwethu khathesi ngumphumela walokho esaba yikho khona sisona ku-Adamu, our sinful nature. So umuntu bathandekayo ulenhlupho ezingu-2. Uhlupho lwakuqala lomuntu yilokho ayikho khona, imvelo yakhe iluhlupho. Uhlupho lwesibili yilokho umuntu akwenzayo. So umuntu lokho akwenzayo uzalwa yilokho umuntu ayikho khona. So wena ngeke kulunge ngokwekela ukona, ngokwekela izinto ezimbi, ungalungiswanga imvelo, uhlupho lwakuqala lokho yikho khona esonweni. That's why sisithi uJesu uyakhulula. Ngamanye amazwi iBhayibhili lithi loba ubheka imvelo yethu ku-Adamu, loba ubheka lokho esikwenzayo, akula mehluko phakathi kwamaJuda labezizwe, akekho ofanele izulu. Ngeke kulunge bathandekayo ngokutshintsha izenzo ngiyala, kodwa silunga ngokutshintshwa imvelo. Ngoba ngikutshelile ngathi indaba kahle kahle ayikho ezenzweni, kodwa isemvelweni yethu, lokho esiyikho khona emvelweni yethu, egazini likagogo lokhulu Adamu lo-Eva. Ukulunga kukaJesu okungokukholwa yikho kuphela okuzasingenisa embusweni wezulu. Yikho nsuku zonke ngikubizela kuJesu ukuze wamukeliswe ingubo yomthimba eyikulunga kukaJesu, yakhela phezu kwesisekelo esiqinileyo idwala elinguJesu lokulunga kwakhe. Madoda, usindiso lwehlile, lwamukela usindiseke. Omunye umhlabeleli uthi yena angikaphathi lutho, ngiguqe esiphambanweni, nginqunu mangembeswe, ngibheka umusa wakho, msindisi mangihlanzwe. Nxa usize esiphambanweni bathandekayo, ubuye ungaphathanga lutho, unqunu bhunyumunyu, uzophathiswa khonapha esiphambanweni nxa usukhona. Ungaphatheli uNkulunkulu imisebenzi yakho man, iminikelo kaKhayini uNkulunkulu kayifuni. Bathandekayo, uzwa ngiphinda yona le nto. Uyabona safundisana ivangeli elingayisilo elokuthi isoni kuze sisindiseke kumele sipresente something kuNkulunkulu. Therefore abantu basebenza nzima, bayaginqa. Yikho kusenza ubone siyeyisana emabandleni lapha, omunye ngenza okunye ubone ngathi usengcono kulomunye. Ungahamba uyefunda kuLuka 18 ivesi ngelika-9, uJesu kuthiwa wasekhuluma lumfanekiso kwabanye ababezethemba ukuthi balungile bedelela abanye. uJesu kuthiwa wakhuluma umfanekiso kwabanye ababezethemba ukuthi balungile bedelela abanye. Ngifuna ukukutshela lokho. Uyabona nxa uzethemba ukuthi ulungile, vele uzadelela abanye abantu. Uzakhomba abanye abantu ngomunwe ubeyise, so ubatshela ukuthi bayizoni, wena ungcono, wena uyenelisa lokhu, bona benelisi lokhu. Ungavela uzethembe ukuthi ulungile, uzodelela abanye abantu. That's why uNkulunkulu efuna ukusikhulula emvelweni yethu yokonakala. So ungaphatheli uNkulunkulu imisebenzi yakho, vele kayifuni, kasoze ayifuni, ngoba iyakwenza uzincome, ubone sengathi wena ungcono kulabanye abantu. Umina konke umuntu akwenzayo
ezenzela yena ungcoliswe ngumina. It is motivated by self. So umhlabeli uthi angikaphathi lutho, ngiguqe esiphambanweni, nginqunu mangembeswe, ngibheka umusa wakho, msindisi mangihlanzwe. Zwana, ungabuyi uphethe imisebenzi yakho usiza evangelini, ungabuyi uphethe imisebenzi yakho usiza kuNkulunkulu. Awulahli ivangeli lokuzethemba, alisindisi umuntu. uJesu engakuthola uziyenga, uzitshaya into ongayisiyona, uzikhohlisa, self deception, uzipasisa ezulwini wena ungayi. Yamukela umusa kaJesu, ungaphathanga lutho, vuma uJesu akuphathise lutho. Bathandekayo, we have many things to learn and many to unlearn. Kulabanye abantu abangafuni ukufundiswa, batshelwe ngoJesu osindisayo, bafuna bona ukuhlala befundisa abanye abantu, babona ngathi baphethe udaba olungcono. Zwana, vuma uJesu akuphathise yena udaba lwakhe. Ungamphatheli imisebenzi yakho uJesu, kayifuni imnikelo kaKhayini. Buya ungaphathanga lutho, buya unqunu uzokwembathisa ukulunga kukaJesu. Ngiyakunxusa mfowethu, ngiyakunxusa dadewethu. iBhayibheli lithi bonke bonile basilele enkazimulweni kaNkulunkulu. Ngubizela ukuthi uzolungisiswa imvelo yakho, imvelo yesono, imvelo yokonakala. Uyabona, isono bathandekayo, ukona kwaso ku-automatic. Sinning of a sinner is spontaneous, is automatic. Kuyazenzakalela kodwa ngoba kuphuqwa imvelo yomuntu ewonakeleyo. Bona laba abantu babona begayeka ngakho izifebe, umuntu adayisa umzimba wakhe aphela abe ngokunye abezimvuthu. Ayisukuthi uyazenza, kodwa wenziwa yenza isono, imvelo yakhe endala engajintshwanga. Ubona abantu betshontsha kangaka, abanye bayafa bedutshula betshontsha, kodwa abanye bayaqhubeka betshontsha. Ayisukuthi abantu bayakufuna khona lokho, kodwa imaster eyisono, ngamandla esono asebenza emuntwini. Abantu bonke bona laba izinto zona lezi abazenzayo kabazifuni. Ubona umuntu impela indoda efuna ukuthi azitshintshe abe ngumama, abe ufazi, segqoka njengomfazi, ehambe impela ekhuluma ngevoice yomfazi. Ayisukuthi umuntu uyazenza mani, imvelo yesono. uSathane wahle waqeda umuntu mzwane emlinga khona phansi, wahle wasithakatha. So ukuwona sokusemvelweni yakhe. So umuntu kasadingi uSathane ukuthi azone izinto ezimbi. Hayi, umuntu sewoniswa imvelo yesono. So izoni zifana labantu abathakathiweyo. Uyabona umuntu angakusebenza ukuthakathe, ayisuyo sehambe kulandelela esithi dobhe dustbin le ekudobhisa edustbin, engakuthakathi uyakwekela uzihambele. Uyakwazi ukuthi uqedile ngawe, uzohamba uzidobhele edustbin, uzohamba uzidlela, uthuka abantu, uhamba ukhumula impahla ngoba uvele wakuthakatha wahle waqeda ngawe. So izoni sifana labantu abathakathiweyo bathandekayo. Vele emvelweni yethu akulanto enhle siyenza. uSathane wathi esesilingile wayesekwazi ukuthi laba sebengoboSathane abancane, yonke into abazayenza yonakile ngaphandle kokuthi bakhululwe nguJesu. Akulanto abangazenzela yona. So uSathane lanxa utatarika ubamba lokhu uzama ukuzilungisisa, uyabe khohliwe ngawe. Uyakwazi ukuthi awusoze wenze lutho ngoba indaba isemvelweni yakho. Wonakele wena emvelweni yakho, wawonakala kudala wena. So awungeke uzilungisise. Yikho sikunxusela esiphambanweni ukuthi woza uzohlanzwa egazini likaJesu, woza uzotshintsha imvelo yakho ozelwe ngayo, woza uzodalwa kutshe esiphambanweni, woza kuzokwenziwa i-recreation, ukhululwe emandleni esono, kube nguJesu ophilayo, kube nguJesu obusa impilo yakho. Awungeke uzikhulule, kodwa ukhululwa nguJesu. Ngihamba uyefunda iBhayibheli yakho kuJohn chapter 8 verse ngika 32. uJesu uthi uma indodana likhulula liza kuba ngabakhululekileyo impela. So bonke abantu labo bayenza obabona begangile besenza izinto ezimbi ezesabekayo, ungaze wacabanga ukuthi bayazenzisa. Abazenzisi ngamandla abathumbileyo. Yikho ungamlanda umuntu wakhona mayiliselo, ngamtshela wena sela ndini wena, engakushaya ngenduku wele phansi, engakugijimisa ungaqedi. Ngoba khona lokho akwenzayo kakufuni, kodwa ugqilaziwe isono. Isono simenzisa lobe engakufuni enjalo, ngoba ngamandla athumba umuntu isono. Bathandekayo, sikubizela ukuthi uzokhululeka, ngikubizela ukuthi uzokhululeka. Woza uzokwamukela uJesu ukhululeke, akutshintshe imvelo akulungisise uJesu, akudale kutshe esiphambanweni, akubusa impilo yakho, abebamba amatomu uJesu empilo yakho. Uzofakaza umbonga njalo nje. Woza uzokwamukela uJesu mhlobo wami othandekayo. Sikhuleke mawuvuma babo engcwele. Siyavuma Nkosi ukuthi sithunjiwe isono, sikhulule ngemfihlakalo yelizwi lakho.
Samukelise Nkosi othandekayo inkonzo yokukhululeka esiyithole esiphambanweni. Siyavuma labafowethu, siyavuma labodadewethu, siyavuma labogogo labokhulu. Samukelise imfihlakalo yelizwi lakho Nkosi, sikhulule ngenxa kaJesu ozawumasinyane. Amen.